Sasa hii nini umeelewa? Nini Biblia? Hiki kitabu kimeandikwa na Mwenyezi Mungu. Si mimi nimeandika. Bali mambo ya Mungu mwenyewe aliandika ili ukapate kuyasoma na kuyahitaji, ili ukapate kuyajua, ili ukapate kuyaishi. Ulimwenguni kote tulieneze agizo lake Bwana, linafariji wote wateseka. Wakristo nauliza Biblia ndio nini? Wenzangu nauliza Biblia ina nini? Ni neno la uzima, neno lenye nguvu, neno jema linalofurahisha moyo. Neno la uzima, neno lenye nguvu, neno jema linalofurahisha moyo. Tuliangaze popote duniani, tulisikize katika mahubiri, ndilo tulizo na walio wako. Wakristo nauliza Biblia ndio nini? Wenzangu nauliza Biblia ina nini? Ni neno la uzima, neno lenye nguvu, neno jema linalofurahisha moyo. Ni neno la uzima, neno lenye nguvu, neno jema linalofurahisha moyo. Tulihubiri kwa watumishi wa Mungu, tulipeleke katika mataifa, ni mwangaza wa maisha yetu